Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo. At na po Kanyaman keti Pampanga, ane kabalen, maya paugto po ke kayungan. O, kalupa na po ning laganas kung sasabyan, nanano ko pa. Kailangan po nga makaniting oras, nung manyaman yung kaya kayong kakanan, i-share ye. Nung kaya bayo po rin kaya kayong kaluguran kayong ye, i-shout out yun po kaya kami, ane kabalen. O ako po, lalaganas yun akong kayabe. Nano pa ta, makipagkwento ko pa mo kabang magto kayo po. Kaya kabang mating ala kayong gagawan o magpainawa kayo na bayo kayo po lungob kayong obra, nung sakaling makabreak kayo man, kaya naman pumbale, bayo kayo mag-siesta, makipagkwentuhan kayo pa mo, makyabe kayo po uling. Live na live, tamo po kay nga Channel 36 anti mo naman, kay CLTV 36 News at CLTV 36 YouTube account. Nano pa ta kabalen, ibiyami po kaya kayo ing balitang may nga palyari, kaya po, kaya katamong kaluguran abale. Nano pa ta, inga manong siswan po ang po yung kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gagambulan, king kaya katamo po nga pamitalamitam ngayon aldoning, Webis, 17 na po, ning Agosto. At syempre, pagmananuan kula po, ding sega na ganang makatutok king live, tamo ngayon aldo, mas manyaman po mas makaswelo po nung kayabe da kay king kwentuhan. Ito po nung iyang comment box tamo po ngayon, laganas kaya pong lalawan kabang magprograma tamo. Kanya po, ela po, masayang detang pa-shout out you, ang pong greetings yun, kabalan. At intamo naman pong kasebyan. Nung bisa kayo pong mag-comment po, baluye po yung kabaldugan na nini. Kasi po, ring mga tong Kapampangan na ano pong kasanting retang expressions and kasebyan po at buri nilang dadakay kaya kayo po, ating kayo mo naman share. Kaya tang kabaldugan da rin. Nga na po yung kaya katamong kasebyan, ing lukso ning indung kambing, ing bisero antimorin. Nung makanano yan po kanululukso yung ima, ning imang kambing makantaya naman ng kayang anak. O kanyan po, muntalanta naman retang, bida, masaya, ngening Aldo, pauli ning karelang birthday! Happy birthday po kay ning kaya kami sabi ko metong kareng peka magana ka, peka responsible at talaga namang guguluan kong laganas. Bakan ta pasanting kaya po yung kaya katamong programang nano pata. Diyan ka na akong laging laganas ako consultant. Yung kaya kami pong metong po kareng heads me kay ning CLTV 36, metong po kareng department heads na Mark William Canlas na ausan mi pong Koyam. Happy birthday Koyam. Happy birthday mo naman po kang Mr. Alex Kaugiran. Kilala de po Sir Alex kay nga syudad ning
Angeles. O hindi naman po, happy 4th anniversary to my friend John Ray Vidal and Diane Lacambra. Hoping that anytime soon, akayabeda kayong pasibayo po at ang wedding yun na. Anyway, happy anniversary. Oy Nina po kabalen, oy Nina ding balitang balen at balita po keti Labuad Kapampangan. King mo munang balita, kinwestiyon ning House Committee on Public Accounts, ing milyaring pamanyaling gabuning lokal kapanibalaning Mexico, ban kanita pitalakaran bayong munisipyo. King milyaring hearing, nirekomenda ng Sagip Party Representative Rodante Marcoleta, king Commission on Audit, nagawang fraud audit, king may sabing transaksyon, uling masyado yakanong makamal, pangasali, ing lote. Pakiramdaman tayong report, ini po report kaya po ini, pakiramdaman tayo. King katlong pamikatagon pasibayang mika hearing ing House Committee on Public Accounts parikil king seli ng gabuning lokal kapanibalaning Mexico king halagang halos 80 milyong pesos. Adwalang lote deti na ating kabilugang dagul amigit 2.8 hektarya abandida reng misawang Arnel at Sonia Pangilinan ampoy Ediyang. Ding mesabing landowners asalida lamu kanuding gabun areti inyang July 2022 king halagang 300 pesos balang square meters. Karas ning January 2023 kay bating halos 6 mabulan. Pisalida king LGU king halagang 2,800 per square meter ing gabundareng Pangilinan at 2,950 pesos naman per square meter ing gabunang Yang. Kilob ning 6 mabulan tinubulang atsukeng 44 million ding Pangilinan kabang atsukeng 26 million pesos naman iyang. Dinipensa naman ni Mexico Municipal Assessor Antonio Reyes king milyaring pamagtas na ning value ning gabon. Yung basis po namin doon yung CLOP, yung tinatawag na Comprehensive Land Use Plan. Kasi yung zonal ordinance po doon is already industrial or commercial po, Your Honor. Paliwanag na naman Mexico Mayor Teddy Tumang tewaran dala ding mesabing gabon agpangking assess value iba't kang provincial government ning Pampanga. Pero nagbase po kasi kami, kaya doon po kami tumawad. Dahil ang provincial government, meron po siyang binigay na assess value sa amin ay 2,500. And then yung mga private individual, meron din po yung isa 3,500, yung isa 3,000, 3,300. Agpang naman kang Sagip Party Representative Rodante Marcoleta, ang miyembro ning House Committee on Public Accounts. Dapat, bayo ya pa may reclassify industrial, tewaran da ni uling atinde palang balaking LGU na saliwan ing gabon. Dapat bago na reclassify, kung nasa land use nyo naman, dapat doon nyo na tinawaran. Kasi po binili lamang niya ng 300 pesos per square meter. At iniya naman kanong mandato yung LGU na kunan niya yung gabon ka pamilataning expropriation proceedings at bayaran king ustong presyo nung kailangan niyang gamitan kalupanamo ning planong pamagpatalakad ba yung munisipyo. Mayakit siya ano itiking Section 19 ng Local Government Code o ing Right of Eminent Domain. Aline man kanulugi deng landowners nung pisali ng 500 pesos per square meters, uling tinubo ng adwandalan pesos per square meter kay bat ning 6 mabulan niyang asaline. Makatipidya pa kanong migit king 60 million pesos ang municipal government nung malyari iti. Bakit hindi po ninyo inisip na sa ilalim po ng Local Government Code, meron po kayong kapangyarihan na kunin yung lupa na yon? Meron po kayong kapangyarihan na gawin yun. Nakasulat po sa batas. For public use and for public purpose, swak na swak po yun, Mayor. King pangabalo na naman kanong Mayor Tumang kareng dalan niya mo applicable o magagamit ing may sabing batas. Wala po akong knowledge regarding dun sa pag-expropriate ng paglilipatan ng seat of government. Ang alam ko lang po yung mga para sa kalsada. Katatawlyanin pa magbusisi king issue anya duwa ng Representative Marcoleta king Commission on Audit na imbestiga niya ing may sabing transaksyon ning pamanyaling gabon. It has all the indications of bad faith. From the plan to transfer the municipal building and other facilities
the lack of due diligence in considering its loan for that purpose by the Development Bank of the Philippines, the unconscionable price of the lands purchase, to the possible bypassing of land reform laws and appearance of land speculation. For this reason, Mr. Chair, I respectfully move. The committee recommends to the Commission on Audit to conduct a special fraud audit pertaining specifically to the purchase of these lands between the sellers and the municipality of Mexico, Pampanga. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jana Lumbang Parungaw, ating pusong makabalan. O ini pa po yung balita kaya tila buwad Kapampangan mi sabi no kanuri San Fernando Mayor Vilma Caluwag at Sfalapco General Manager Babes Lasatin dikil kayong pamamyer refund karang consumers base na rin kayong meging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC. Bistaman may bisa niya kanu ilasatin na mamyer refund sina lang sang noman kanu ing board ni Sfalapco Keti agpang mismo kang Caluwag o ining report. O, kasi po tito, in principle, po di po ba miyarita na, okay ta na, wapi na niya marini ako kaya ka na. Ito, makanyan. O, siyempre, sabi ng tito, in majority ka, no, kasi in majority rin king retang kapartner na liwa naman niya. Anya, makantag, apa pa, sabi na, kakayan ko na la, ako convince ko na la ning retang lawyer, sana makanyan. O siyempre, nung karapat ko nung yan mo po itasabihan ko, tito, sana po, aparalanan niya, pabakan ta po, matula naman po rin Fernandino sa ako. Mesad ko, ako ali siguro so kalalob nun mesad ko, may lungkot kong bonggang-bongga. Kanu inaprubahan ng majority ng board ng San Fernando Electric Light and Power Company o Espelapco ang endorsement ng Jose Babes Lasatin, ing manager ng kumpanya, amam refund kareng consumers. Iti ing sinabi ng City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag keng kayang exclusive interview king CLTV 36 News. Agpangkang Caluwag, misabi na lang Lasatin dikil keng meging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC alinwal anyang March 3, 2023 at pasibayong pepasyas anyang mila sa June 1. Basic ang desisyon ng regulatory body, dapat yang mamayad at 21.6 million a penalty ng Espelapco at mag-refund yang 654 million pesos pauli ng singil dang other charges. Papag-refund dalaring maigit 1.7 billion pesos para kitang sinobra kanong imposed generation charge. King kwento ng Caluwag, July 29, anyang purmero lang misabi ning pamuntok ning Espelapco at mikaduwa na niya ini anyang August 9. So, hindi natangke ni Tito Babes ampoy kong Erwin. So, anyang August 7, sinabi da ka na ako na 450 million ing bayaran da, ketang 654 million. So, ketang 450 million, bayaran de kanong 3 bulan. Kay ba't mababawas ka rin, kay balang metong bale, 20 to 23%. So ngayon po pekibat ko, ay dito ako, po pwedeng kaya na 450 million mo ako. Kasi po, balada rin tao, may dinan ko ako, niya dapat po, ang yang metong yamo pong milyonin bawasan nyo, ken, orag yang 5 po, po pwedeng bawasan, uling nano yaman pong amount, ing ibawas nyo, ken, isipan da rin tao, at chula ka na ako. So, isipan nyo rin po, itang kamarinayan kong sabyanda, akong bakanyan. Agpangkang Mayora Caluwag, sinabi na kanung Lasatin na aliwa mo yaing magdesisyon king Espelapco, nune pati reng aliwang stockholders. King Taulida pa kanung pamisabi, may bisa mo ilasatin na i-refund niya ing 654 million pesos, kabang ilaban de king Court of Appeals ing 1.7 billion pesos. Di po ko singilan niya po, ing aboitis, keta pong siningil na kaya kayo, ako makanyan. Emo naman asingil, na maka-asingil may pamukan niya, nung masambot kami king Court of Appeals. O sige po tito, ako makanyan,
di basta bayaran niya pong buo itang 654 million, kay ba't po pilabanan tani mo itang 1.7 billion king Court of Appeals, pisopan-sopan tamo po, bakanta naman po tumula la rin Fernandinos. Ang gagetang may bisaya, o sige, Mayor, api na yang kanya na 654 million, payable ya in 3 months, bali may giiyakan tan 30% ing mabawas ka rin Fernandinos. Kay bata na itang 1.7 billion, pilabanan niya king Court of Appeals. Opo ako, ngayon sabihan ko ka rin king board, makanyan na, abalo mo hanggang bukas. So, August 8, paninayan ki, mig message. Nga na pang mayora, bista man ay maging successful in dialogue ng adwang lasatin, panaliga na kanu ing ERC, maging seryoso ya iti, pangarasketang pamagdalom criminal case keng Espelapco, oras etaluki keng may sabing order. Ako naman po, ready ko ng sarili ko nung masambut kini, na sana naman naline, na sana naman talagang detang sasawp kaya katamu, talagang hanggang kendulo, isadsad da katamu. Kasi aminado ta naman pong paderla rin babanggan tamu, labiro-birong tao. Pero maniwala ko pa rin po na uling king kapakanan da rin marakal na pumanigya po kaya kami. In decision mo naman king Court of Appeals kanyan, yang paninayan tamo. At sana, manawagan ko po keng ERC, nananawagan po ako sa ERC na sana po tuparin po natin yung natin na sinabi ninyo na once na hindi sila tumupad, kakasuhan natin sila ng criminal case sa DOJ. Ma'am, gawin na po natin yon kasi hindi naman po sila talaga tumupad. Sana may magawa po tayo sa sitwasyon po namin dito sa San Fernando, Pampanga. Samantala, pakikwa na ning CLTV 36 News, akwaing pasyag ning Espelapco, kapamilatan ning karelang spokesperson na Irwin Nukum, mupin, manabiso ya pamukano king top management da, dikil king mibuklat tapi sa sabyan, a negosasyon. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Oren pwedeng balita na kaya katamo nga kalap po tungkol kay nga Labuad, Kapampangan. Kaya ni po kay bale na kaya katamong kaluguran. Anak ko pong karakala malbeking kasalungsungan magpa-shout out kayo po, mag-greet kayo po at makiabi kayo kaya katamong kwentuhan ngayon nga do. Eko po mama ko, uling magbalik in kaya katamong programa kaya bing meto nga kabalen. Pag maragulta mo kayong aliwang bansa, pero makanyan man, ane pong kagaling mga Pampangan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga.
Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, anak Kasuelo, ketiking Pampanga. Lakwas na po nung daramdaman yung makaniti kayong kakatamong programa, ne? May pagtalamitam kami king ama nung si Swan. At kareta pong kakatamo pong kabalen na malbeking kasalungsungan, balo ko, very excited na kayo na kilala. Yung amanwang kong guest mingeni na pagmaragul tamo uling itang dila ng Kapampangan, akakalingwan. But before I introduce him, ne po, Reni pong kakatama magpa-shoutout at malbek yung kakatama programa. Miss Marites GF. Nanu pata at sing Malago, watching from Australia. Dakal pong salamat ne. Kaya oras pong dadakay ang gangatso kayo aliwang bansa. Magkaswelo kayo po kayong kwentuang Kapampangan. Iaching Geraldine Mandap. Ay, meto nga po kareng talapanalbeta mo ini. Magkaswelo kung malbek mukha nga ching Malago. Masanting yang magpaliwanag yung madam nga na po. Thank you so much po ni Ma'am Geraldine. Reta pong magkaswelo pong kalupayo. Ila po talaga yung magpasikan. Kaya kami bakan ta, lakwas niya pong isulong yung kwentuang Kapampangan, deng programa pong Kapampangan. Thank you so much po. And hello to Mr. Bong Mendoza. Dakal pong salamat kayong pamanalbeyo, Kombong, ne? Pot, ating kayo pong buring i-shout out o ikutan kayo ni pong kakatamong bisita. Malyari po, baka nito, kaya biya kayo kayong kakatamong kwentuhan. Bali po kabalen, anyang damdaman ko na metong kareng kabalen tamo, ing miyembro na ning Yale University a cappella group ne balo ke po ito kasi anyang babasan ke metong nga kareng sikat a cappella group mo po kay USA mo po nune po kay nga mabilog a Pilipinas ing metong po kareng dinog pangkutang kay ngisip ko biasa ya kayang mga Pampangan ine. Uling sabi ra po ne, bag maragul de, metong yung Kapampangan at maro ko na nga ne king US. Balo yun po, anyang ikit ke, itang interview na kay balitaan. Ane, sabi ko, ako, burikeng kakwentuhan ng tao ngayon ni, at subukan ke, yung kayang dilang Kapampangan, nung karinero gumiras, after 15 years, na atsuya po kay United States. Ala pong aliwain kaya katamong kabalen on spotlight, Adrian Venson. Kapatad, pota ating kamburing igrit, bayo tamo magkasubukan king kaya kang galing mga Pampangan. Hello po. Pwede kayo po nga mag-shout out karetang pota ating malbe o pota po ating kayo pong amimiss kareng kaya kayong kapamilya kay Angeles City. Sige po, shout out ko rin parents ko po Manuel Bella from Las Vegas. Pong shout out ko rin Candelaria family ko po, ang po rin Benson family ko po king San Joaquin, king Mabalacat, ang po king Porac. Thank you so much po, Malbela po rin mother mo, kapatid na Adrian. Thank you so much po na peragulye po Adrian, hanggang maluwa na kayo kay US. Po kakalingwan ng kaya katampong ama nung si Swan. Makapaniglo po na yung makanya na yung kabalan at yung aluang bansa, pero biyasa ya pong mga Pampangan. Kapatid, pilang kang banwaan niyang miras ka kay Amerika? 6 years old ko po. Ngayon, pila na kang banwa? Yan po, mag-22 ko king September. Okay. O ito po, kalo pa na po nitang sinabi ko, 16 years, 15 years, kaya nga o si Map, mo kalingwan ing ama nung si Swan. Kung tutusin, anak ka pa mo kanito. Pero itang diksyon, naning meto nga Kapampangan, feel kaya pa mo rin kaya ka. Thank you po. Makanano yung may kalingwan, itang kaya Kampangan, magkapampangan. King baleba, mga Pampangan kayo pa, ding family mo? Opo, magkapampangan kami pa pong nakal ko pinsan na makatok ng malapit kaya kami. So po ang
mag-family party kami, makanta, magkapampangan kami pa rin. Actually, hindi ko man po masyadong biyasang mag-Tagalog. Kapampangan talaga yung language na balo ko po kay Philippines. Kapampangan So, nang English, kaya po ating ko pong nang kaya po ating kong amin libang Filipino, putang na palagi na makapag-Tagalog po. Pero talagang kapampangan ng primary Philippine language na ba? Kasi di ba, anak kapamu, kapampangan po takay English. Tapos king balay, kapampangan niya, siguro mas may hasaka king manong siswan and English, ali masyado kayong Filipino. Nonetheless, yung importante po, makaintindi tango po at saka yung importante naman itang emo kakalingwan itang metong kang kapampangan at metong kang Pilipino amamiya pride kang kaya katamong lahi. Bayo kay siguro puntalan itang kaya kang pamagmiyembro kay a cappella group na ning Yale University. Kumusta kayo kay Amerika, Ken? Dakang kapampangan talaga? Taga na kay nga kaya kayo? Ating bang group of kapampangan sa king area yo? Ati naman po, I think feeling ko mostly din kapampangan kaya kami din family members ko. Ding Ben ko ng poring, pati na yung mom side ko po. Kasi idadi ko, adwaya po kapatid king Las Vegas, tapos ilolo pong lolo ko king mom side ko, motot ng Noren po Las Vegas. So, wala ko naman Filipino Las Vegas, pero aliwaliwala pong kay Filipino, hindi lang ang kapampangan. Pero balo mo, may ito nga kakit ko kasi kanang karakala group or aguman, aguman na rin kapampangan, king aliwang bansa. Minsan, api feel ko na itang appreciation of our culture, of our language, mas masikan itang advocacy, karang atso kayong aliwang bansa. Siguro, ami miss doon ami miss you. Kaya in your own way, you make sure na itang likwan yung kultura atso yung pamuri na keng paramdaman niya keng environment yung. Pilan kayong mikakapatad na atso kanyan ken? Do you all speak in Kapampangan? Kapatid ko po. So, adwa kami mo po, itong balik ko, hindi po masyadong biyasang magkapapangan kasi yung nag-move kami, 4 years old ya pa. Wow. Pero siguro makakaintindi kasi daron naman na kayo may pangapampangan po. Na siguro, na yung mama niya biyanang kuya ko ang pori di ma, tsaka itatanga na siguro na. Pata kay kanyan kabang daragulya, maging niyang siguro itang interest na kita nga amanong sabihin nyo kaya potang dagulya kanyan kanita ni buring mabiyasa bakan tayo malalakwan kaya kayo pota balada pisa sahop yun ikayo ngari mo. Anyway, makanano ka pala miya beke ning a cappella group The Weef and Poops. Opo. So, in the Weef and Poops, bali, atin tayo itang senior group na ng Yale University. So, marakal kami a cappella groups. Mga 17 na po. So, in pamag-audition na ng Weef and Poops, potong third year, bali third year lamang po lang makapag-audition. Tapos, 14 na lang selected. Tapos, itong 14 na rin ilan lang maging Weef and Poops for that year. So talagang 1 year experience siya mo po yung Weef and Poops. So bali may audition po mo yung third year po in college. Tapos may break po from school. So I was na po gap year. So may gap year po from school for 1 year. Tapos actually kakayanin na pa po ng 1 year me. Nag-start kami last August so we ended this course. Nano inga meg-push ka to join the group? Talaga bang kakanta na ka? You are into music talaga, kapatan? Opo naman. I mean, since anak ko po, mahilig kaming mag-karaoke. So, imami ko po, dati ko po ilang magkantala po. So, I guess, I inherit po itang love for music karela. Tapos, since first year po in college, talagang a cappella yung bali happen kayo main activity ko po outside of academics.
So, I-enjoy ko naman talaga. And then, syempre, yung opportunity na ng Vision Post, ito, makapag-travel kami. I think, 20 na rin aliwang bansang pintalan mi po this year. In Pangabalo, you are the only Kapampangan member of the group. Are you also the only Filipino na miyembro na ng grupo ngayon? Ali po, atin pong metong pang Filipino, pero born and raised na po kay Amerika. So, po masyadong, po biyasang mag-Filipino. Okay. At least naman kami magkaswelo kami na ikaw metong nga Kapampangan may akaling kaya katang amanong siswan. Mag-join ka. Kasi buri ko nga kahit ang experience buriming panamdaman kami kasi magkaswelo kami. Anyang makyabe ka ken, how's your bala mo, nano laretang pigdalanan mo, nano laretang process, bayo ka, kasi any man ordinaryong grupo yan, nabiyasa ka mong magkanta, okay, I will join, mayanya mo siguro yung audition pero iyan, the way po simpis sabihan tamo, so makanano ka rigid, itang prosesong pigdalanan mo. Opo, so, bali itong audition process ni, actually one audition niya mo po mga 30 minutes. Ang pong yung mega audition po, tingnan kami pa rin COVID restriction. So actually, medyo matakit kasi kami pwedeng mag-in-person auditions. So, actually, kanina maka-Zoom call kami. Re-record kaya po yung sarili ko tapos sinend-kitang recording. Bali itin pong pitch matching exercises. So for example, mag-play lang pong notes tapos kailangan ko lang pong repeat detong notes. Tapos mag-prepare ko pong solo, ang pong titest, dahil po yung basically itang blending ko po nung mag-join ko po getang group, nung biasa ko pong mag-match getang sound na ng group. I think mga 30 or 40 na po rin mega audition, tapos 14 na po rin I accept that every year. And metong kakareta niya, kapatad, mangilabot ko, mangilabot ko nga kami pagkwentuta mo. Kasi itang isipan muna mo, kabalen me, at biyasa yung mga Pampangan, itang metong karing kaya kayong miyembro. Pero buri ko rin, ako, ikutang kaya kapatad, nung kaya kang pamag-aral kay Yale University, kaya kang pamakyabe kay Wiffen Poops ne. Nanong laretang making challenges? Did you experience discrimination? Ito makanta ne, pero siguro pakibatan mo yung kapatad, pamagbalik na ning kaya katamo nga programa, mag-breakdown pa. Sige po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. At na po, kakaswelo tamo, keti kay nga Pampanga, lakwas na nung etaya, kakalingwan, yung kakatamong dilang Kapampangan. Thank you so much po kay karang kakatamong talapanal bene, lakwas kang Chantal Miranda Manukdok, nga aus-ausan niya nga Madonna. Thank you so much. Sabi na po niya, kalago mo talaga atsing malago. Dakala salamat kapatada, balo mo naman po, targo ausan da akong malago po, takay atsing malago po, takay akat da ako, anak pa lang sura. Pero ako pumigaga na ka. Malago yun po yung kaya kayong atsing kayong personal. O, di ba? Tangkilikin ang sariling atin. Anyway, ibalik ko na po kaya katamo nga, kwentuang Kapampangan. Kaya be po, yung kaya katamo nga, kanakong wali, mas matwa ko yung kanakong wali, Adrian Benson. Adrian, ano palang oras rugukin? Kaya ni kasi niya, mahuto na kami. Kaya na lampas ng alas 12. Kaya kayo? Ay, po, 12 hours behind ko po, so kahit past midnight po. Ay, Diyos ko na. Ay, rugo na. Ay, hindi ka na salamat kay nga oras mo. Adrian, ang garugo nga palang makanya na oras, inistorbo da ka. Siguro, yung pengarin mo muna man. Daramdaman da kang may pagkwento tamo, may istorbo la. Emi mo po pigilan talaga na, or emi mo po buring amis itang opportunity na interview da kayo nyaman ang gamang makaabala kami ginawa kaming oras bakanta. Ginawa kami kayong oras yung bakanta kaya benda ka. Uy ni kasi minsan itang opportunities kareng Asian, kareng aliwang nasyon pagkatsuka aliwang bansa medyo mababa syempre priority la pamurin retang talagang native pero may karamdam ka ba kanitaan niya nga lungog ka mumuna kanya lungog ka kay Yale University? Honestly po, I think King Yale University yung po kareng aliwang college na kalupa na palitang prestige ng Yale. I think marakala po efforts para isuportahan din diverse student body na po. Kung talagang intention is mag-accept lang students na manibad king aliwaliwang bansa po. So actually, kabang mag-admission po this year, mega bravo po yung admissions office na ng Yale. Ang talagang ikit ko po, pati lang admissions officers, diverse na po. Actually, ang boss ko, Filipino yan po, kaya admissions office me. So, I think talagang value na po yung diversity. Ang po, anti-okay ng Yale po, ito kaming Laguna po, Asian American Cultural Center. Tapos bali, susuportahan daw po ng Asian students yan. Of course, king America po generally, atin din lugar na hindi na po masyadong masusuporting Asian. Kung atin din pong discrimination. Pero thankfully, kaning Yale University po, talaga feel ko pong support. Both kareng student body, kareng students kani po kareng staff, kareng professors ni po talagang babali na po talaga itang kay diversity of, of race, ampong ethnicity po, ampong, everything. I think importante po kanila na rin students kani itang experience na po na managara kaya better rin kay aliwaliwang tao po. I think maka-enrich po kasi king education mi po nung din kaya may aliwala po din background po rin opinions na po. Opo. Ay natin po may comment king kaya katamo nga programa. Hello, Koyang Dominic Basilio de Sena na magobra. Thank you po kay kayong komento po tating kayo pong buring ikutang kay kapatadamong Adrian at aliwang bansa ngeni miyan Brunei ning metong pong sikat a cappella group at pagmaragon tayo po ating kayo pong buring ikutang kaya kayo po na malbeta mo. Ini Adrian, kutong buring kayong abalo nano image dareng Filipino. Keng Amerika. Itamo Kapampangan kasi, yung image tamo kayong Pilipinas, masigla, mayabang, magastos. Pero ang Pilipino, in general, nanong sabihin, ay Pilipino ka, ay ako makanyan. Tutong makanyan lang rin Pilipino. Rat ang questions, ating bang, ating lang bumakantang kutang keka. Opo, so I think yung reputation tamo po, the Filipino King America, I think itong first word na isipan na rin tao, masipag tamo po. Ang hardworking, ang pong, itong
Ay, nung diyang masakit yung obra, itang pagtsaganta mo, pong, eta mo po mag-complain, eta mo magreklamo, can't work. I think ito yung siguro yung primary image na yung tao kaya po, na ng Filipino. I think also, stereotype kaya katamo na abiyasa tamo nga magkanta. Ay, kasanting ko nga daramdaman niya na makanya raguing lawed na kaya kataang Pilipino. Actually, itamo kaya nga, wari meto nga talaga kareng sikat ay balo ding Pilipinas itang pa mag-export tamo rugong labor. At burida na rin Pilipino kasi itapin masanting lang makipag-obra ne. Puntalan ko ning kaya kang grupo nga The Wif and Puffs ne. Nano lang mo ret, atin kayo bang training? Atin lang bibigay kaya kayong special training or workshops? Bakit masantingin kaya kayong maging performance? So bali, in Wif and Puffs, talagang fully student-run niya mo po. So pati itong musical director mi po, kaya dadya mo king Yale, kung bali nag-apply mo para kitang position na maging yung musical director mi. So bali, 3 times a week mag-rehearsal kami for 2 hours. Tapos ang rehearsal ay usually mag-split kami kanatang sections mi. So, 4 na rin sections. I think kami 10 or 1s, 10 or 2s. Baritones na pong bass. So, ako po bass ko po. Ako itang section leader na itang bassist. So, actually, usually po, bago ko mag-rehearse, panigaralan ko na po itang part ko. Banta, aturo ko itang part ko na itang bassist kitang group mi. Tapos itang pa mag-teach itang mag-listen kami kitang part. Usually itong kami damo piano backing. So, i-match niya mo itang piano. Tapos, after may practice na kami ngan po separately, kami pa mag-join para i-practice niya makanano na pong mag-match ditang parts. Kasi liwaliwala pong parts ditang pagkantaan. Kapatad, siyempre, daramdaman ko kaya na uli nga ako man mo talaga makakanta po ngayon ako man mo member na bala mo medyo masakit mo rin pala bakanta maintain you itang masanting performance pero siyempre balo kaya ka chicken na mo yung makanya na pa mag-practice yun ikayo kay The Wif and Puffs ne. Miras na kayo kayong Pilipinas. Balo ko recently, miras kayo kayong nag-perform kayo kayong Holy Angel University. Pero pampilan nyo na yung beses na mag-perform kayo kayong Pilipinas. Hindi ko po sure. Paano po, I think, in the last siguro decade, I think, minsan mong beses po. I think second time, winning this last summer po. Kanyan atin kayong pagsadyan next tour yun or atin kayong next country na tatargetan na puntalan to perform? So actually, kakayari na po, we just finished our year po. So, kaya na ng Pilipinas, panda kami po China, tapos New Zealand, tapos na po ito itong final destination. So, bali ng Wif and Puffs, talagang 1-year experience niya mo. Tapos, bali detang replacements may mag-umpisa na lang kanyan. Siguro like 1 week, mag-umpisa na lang detang replacements. Minsan kasi pag makyabe, tamo ka rin grupo. Siyempre, number 1, you have the talent, magaling biyasa kang magkanta, malakwas siyang sasantingin, kaya kang boses, gagaling kang mag-perform. Pero aside from that, what did you learn? Ano tang atutunan mo, kayong pamakyabe mo kayong grupo ngayon? I think huling may kapunta kami kalang-aliwaliwang bansa, alimog king Asia, pati king Africa, pati king Europe, pati king South America, minta kami. So talagang naka-experience kami ng aliwaliwang kultura. I think itong pinaka-importanting I guess na I'll learn ko this year, itong talagang I guess nung ka-rich din culture din ng aliwang bansa. Ang dakal tamo po balo from king pa mag-travel, ang king pa mag-salita, with aliwaliwang tao. I think also, last time inuli ko po Philippines, yung 2010. So, halos 10 years
10 plus years na po bago ko makapagbalik. Kung I think, syempre isipan ko po, ako balo nung kauli ko Philippines, nung feel ko pa rin na home niya po yung Philippines para ako. Pero I think talagang feel ko po, especially yung Metago Pampanga, makapagpampangan ko, Paski Ninong, kasabi ko King Holy Angel, magkapampangan na rin. I think talagang feel ko po na diyan pala na ako pong years makatagtang King America. Talagang Filipino na Filipino ko po, kapampangan ko po at heart. So I think talagang maging niya pong heartwarming experiencing pamagbalik ko po Pampanga. Tapos yan po isipan ko nung bakaking future, especially since buri ko pong gawan after college, bisa ko pong kay maging English teacher. Isipan ko po nung baka magbalik ko po Pilipinas para mag-obra. So pag-isipan ko pa po ang pong I think ko pang 1 year ko pa po bago ko mag-graduate kaning Yale. So I think ko pang time naman umisip king buri kong gawan. Pero talagang since may kapagbalik ko Philippines, talagang feel ko po na talagang in Philippines pa rin yung bansa ko, yung country ko po. Bali mo na, nung manitang maging plano mo na, itapin na, at least one of your considerations, itang magbalik iti Pilipinas, aliya siguro para kang sweldo, ito ba? Nung talagang panamdaman mo na bisa kang muli kayong balen, malawos siya man tao, we are very thankful kasi kinonsider mo. Ing makalinog kayong isip mo ita, buri nang sabihan kaluguran may ing balen mo. Mandan po sanang pabor, kaya ka Adriana, ninda ka parugupag maragula, magaling kang magkanta. Baka naman pwede mo kaming pagkanta hanggang metong yam, hanggang 30 segundo yam mo. Baka tadamdaman der, buren ka balenta mo na may karamdamin kaya kang boses. Sige po, bas kinano po. Sige po. Ita nga, buri yung pong paramdam kaya kang. Sige po. Ano kaya? Kinahin kaya, on the spot, Marami kaya kang favorite katang ko po. kapatan. Itang favorite ko pong kanta king grupo mi, lagyan na po Nature Boy. Itang original magkanta natin po, kahit jazz song yan po. Sige po, sample tayo po dito. Okay. There was a boy, a certain strange enchanted boy. They said he traveled very far, very over land and sea. A little shy and satisfied, but very wise was he. Oh, ito po. Dakala salamat kapatid. At least dimdam yung tiyak ang boses. Balo ko alas 12, no? Aliway nga kainan nga ng boss na nga makanya na oras na andales. Peparamdam mo kaya kami na talagang metong kang pagmarabol ning magaling magkanta kapatid. And thank you so much for your time. Po ating kanta panauling mensahe. Kareng kaya katamo nga kabalan lakwas kareng kapampangan. Bayo katamayari. Bayo da kapatugturan. Ano ba pang briefing kung sabihan? Or Mensahe nga, buring lakwan. Karing kabalenta mo lakwas na retang malamang magnasang munta mo naman kay nga liwang bansa. Opo, I guess briefing kung sabihan baski feeling niyo po na naliwata mo po na mumunta mo ka ng liwang bansa na alita mo familiar, I think. Maski no ka rin, I think, posible pong mag-pursue baski na, I think, especially getting America po, I think talagang over the years, big value na po rin tao king diversity ang po king, karang kultura na ng aliwang tao, I think, mag-increase po talaga. So I think pwede tamo pong maging proud king karang differences tamo. I think in this world po pwede tamang maging proud ka ng differences tamo po pwede talang i-celebrate po ding home cultures tamo. Ito po. Adrian, once again, thank you so much. We are very grateful kayong tayo mabinye mo ang garong kapitakan bengi. And most of all, thankful kami. Uling eme akalingwan, ing kapampangan, at eme
Siswan. Sana kayong pamagbalik mo kayong Pilipinas. Agas na naka live king kaya katamang programa. Dakal pong salamat. Kabalen, kayo po maswelo. Sana po rin, ganaganang kabalen tamo na mumunta kayong aliwang bansa. Ali tayo po babaywan yung kaya katamang pangatao ne. Tandanan tamo po na yung kaya katamang pong identity bilang metong Kapampangan, ita pong biyasa tamong manyalita king Amanong Siswan. King kaya katamang pong pamagbalik magkatatampo ne. And of course, gamulan tayo, ing Amanong Siswan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. At ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Kabilising oras, kabalen, ay irugo, malapitan ang mayari, king kaya katamong pamitalamitan, king Amanong Siswan. Anya naman po reta nga may mag-comment king kaya katamong Amano o kasebyan ngining Aldon o ini po basan tala retang may mag-comment king kaya katamong kasebyan ing luksuning indong kambing ing bisero antemoren. Nga na pong Rolando Marin, like mother, like daughter. Nga na po niya. Ipalma Agripino, nung inginda, mailigya kayong makanya, no? For example, siguro pamangan, itang anak, mailigya naman, na pong Palma Agripino. Jeffrey de la Cruz Jr., like father, like son, wapi naman, kan makanta mo naman, ating like mother, at mo naman like daughter. O ita po niya kabalen, ikwaye po. Kasi po laganas tayong sasabyan itang kung anong puno siyang bunga. Ita mo pala at intamong sarili tamong kasebyan. Ita niya kailangang andaman pa itang in Filipino. O ita, ane pong kalino. Kung nano po siguro itang dapat na rin kaya katamong pengari, yan mo naman yung dapat na rin kaya katamong anak. Anti mo po itang maging guest tamo ni Adrian. Uling rin ka rin pengari, no? Malugod na kang Amanong Siswan, manyalita lang Amanong Siswan, king karelang pami bale-bale. Lawan niya po makanano ya merang uli Adrian. Biyasa yan namang mga Pampangan hanggang mira siya aluang bansa, anam niya pamban mo, pero dimdam niya po itandila ng Kapampangan. Ane pong ka-straight. Ita po uling inapos na, pekya po sana po, itang dilada, itang diladang Kapampangan ning kayang pengari. Ay kayo po, kabalen, balo ko, metong kareng pakapaninayin nyo kaya kataang programa. Inga, kantang Kapampangan. Tara po, sabayan tayo. Ini nga, kanta nga ini. At maswelo tayo po sana. Malagong kapong palsintan, suluning biyek, sindang hirang. Kabilyan, kekang naslagan, panipalan.
kadwa ko, pati may lubos, susumpa ko. Matang mapundat, kahapon pinihan, ika'y reyna na, ning kaladwan, eme sa pabustan, ke kayang sagipan, malunos na kakening bilinaning malsinta. Matang mapundat, kahapon minihan, ika'y reyna na, ning kaladwan, eme sa pabustan, ke kayang sagipan, malunos na ka kening bilinaning malsinta. O yan, tano po yung mangharana kaya kayong makanya niya pong kakanta, kayo po mabalduga salo, mabaldugalog kaya, po. Dakala salamat kasanting na po ning kaya kayong kanta, Mr. Harvey Kiwa, laganas tala pong papatugtog keti, papatigtig detang kayang kanta. Balangal do po, tumutok kayo uling laganas kaming ating kapampangan, kantang kapampangan para kaya kayo. Bahit ang mayari, higang bulan tayo pa may kakatamong amanong si Swan. Dagdagan tala ding aman mo, kaya kayong gagamitan. Ang kaya katamong kapampangan word of the day, pagmananwan. O yan po, greet, pagbati. O kasi po, itamong kapampangan, madalas tayong sasabihin batian da kayo po, makanta na. Pero itam po pala, dapat nagagamitan tang termino nung daramdaman nyo ko pong laganas, kaya katang programa sasabihan ko lagi, pagmananwan da kayo. Ulin po, yapin ita, ingustong aman mo, dapat tamo pong gagamitan, nung ating nung buritang pong sabihan, gigirit tayo, ing metong atang. May ari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamo ngayon, aldoning Miyerkules na. Nano pa ta, abay nyo ko pong pasibayo bukas, aldo na po ning Biyernes. Ako po yung kaya kayong atsing malago, dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanya Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga.